200 delegat minn 45 pajjiż jinsabu pajjiżna biex jattendu għal konferenza internazzjonali dwar il-bilingwiżmu. Konferenza li l-aħħar li t-tellet kien 40 sena ilu, iżda li l-impatt li ħallit baqa' sal-ġurnata tal-lum. Dan hu evidenti fl-istudji li saru minn studenti tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Il-koordinatriċi Lidja Xriħa stqarret li l-konferenza se tiftaħ bib għal proġetti ġodda li jistgħu jkunu adattati f'pajjiżna. Li tisma' papers, presentations minn akademiċi oħra, minn pajjiżi oħra fuq il-pajjiż tagħhom ħafna drabi, dejjem titgħallem u tara kif ukoll aħna nistgħu nagħmlu hekk qed jagħmlu xi proġett importanti, forsi aħna wkoll nistgħu nagħmlu xi wieħed simili tagħhom, mhux identiku imma simili wkoll. Il-professur Xriħa spjegat kif fost id-delegati tqajjem interess dwar il-fatt li pajjiżna huwa wieħed mill-ftit li għandhom żewġ lingwi uffiċjali. Qed ikun diskuss ukoll dak magħruf bħala l-code switching meta persuna tuża żewġ lingwi li taf f'konverzazzjoni. Jidher li mir-riċerka li saret din hija xi ħaġa naturali. In many societies where people use two languages as they do now in Malta in everyday conversation, they don't do this in an arbitrary way. So this is something which is often criticized and people say, oh, well, you really shouldn't do that. You should speak a language in its pure state. I think you have to remember that no language is actually pure. All languages are the product of mixtures. And also when people do this, they do it in a very functional way. Is-Sinjura Michelle Muscat laqet lil dawn id-delegati fil-Berġa ta' Kastilja. Stqarret li Malta huwa post ideali biex ikun diskuss il-bilingwiżmu minħabba li l-istorja tiegħu tmur lura 20 ta' snin.